bose bashakanye bafite ubugufi budasanzwe. Ibi bituma baba ibyamamare ku isi kuko n'abandi bantu bakundanye ari umugabo n'umugore bareshya nk'uko bareshya. Paulo ni umugabo w'imyaka 30 akaba areshya na santimetero 88 n'igice, n'umugore we Ketia w'imyaka 26 areshya na santimetero 89 n'igice. Umugore asumbishaho umugabo we santimetero imwe gusa ku buryo udashobora kubirebesha amaso. Ubwo uvuze ko bareshya ntago waba uri kure y'ukuri. Abantu benshi batangazwa cyane n'indesho yabo ndetse n'urukundo rudasanzwe bafitanye, aho usanga badahwema kubigaragaza aho bari hose ku buryo ushobora kwibaza niba baraye bashakanye. Ketia iyo umugabo we avuye ku kazi mu modoka ye kandi yitwaye, amusanganira ku irembo aje kumwakira n'ibyishimo byinshi. Gusa uyu muryango urishoboye, nimwibaze ko bashakanye kubera gushoberwa, dore ko akenshi muri Afrika usanga abafite ikibazo nk'iki baba batishoboye. Abifitiye ishema uyu mugore ati, ntabwo nigeze ngira umusore nkunda kuva mbayeho. Uyu Paulo niwe musore wa mbere kandi akaba n'umugabo wa mbere nakunze kandi nzahora mukunda. Bivuze ko ari uwa mbere muri byose. Ubwa mbere duhura yambwiye ko nkunda, nza kumuhakanira mwikuramo igihe cy'umwaka n'igice. Umunsi umwe mbitekerezaho maze ndamugarukira mwimariramo ku buryo ntashobora kwibagirwa umunsi wa mbere duhura. Yari yambaye ishati ya oranje n'ikoboyi y'amadarubindi y'izuba, ariko mana yanjye ndagushima kubw'uyu mugabo. Ngaya nguko ibya Paulo na Ketia, urugero rwiza ku rukundo, ndetse tutirengagije urugero rwiza rwa Mariam Njeru wigize kandi atagira amaboko. Naho ubutaha muri nibisanzwe nk'uko mumaze kubimenyera kuri televiziyo Rwanda hamwe na Frank Mario Sebudandi.